Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Border Kidwara Kisung Kaita Chitong Kidam Tang Ni Kebabrang Meghalaya Pen Chumang Munit Kiwang Pen Cigarette Kinamalong Sikat Proxy Anam Pen Sika Popi Chora Jok Kachitor Kopen Kachubhongalam Le Rock Pen a Jok Meghalaya Pen KARBI ANGLONG Rat Chubhong Dut Pen Pupu Chidam Long Le Chibang Long Lilu Lahayalam Kangsai Mate Border along Miss Sen Pen Dolong Nang Jipu Pen Pini West KARBI ANGLONG DCSP Meghalaya DCSP Lapen Ongdung Asongotum Chitong Dun Pen Join Meet Ingni Nang Koklo Labang so join mit kang ni pon along kaching waipon border along kido puputa jokwanang jipupen border peace committee seng ponang koklo laso a committee ki seng pon lake KARBI ANGLONG pen bangpho pulote Meghalaya pen ta bangpho lapen Meghalaya pen mai phuar pupulote KARBI ANGLONG pen kongchun bangarpu teng ponlo lapen moi prangarni akisung lam ke wanlote border peace committee pensi ingsaipo Lapen ingsayon e pulote KARBI ANGLONG Meghalaya DCSP atum sitami chirap chitodunpo lahai kaching waiching sai det pen border along misen pen KARBI ANGLONG pen Meghalaya kachidam kachibang thangka siksak avilopusi cheparai ponlo news text report KARBI ANGLONG news Peace committee form holo apnaloke jane je yat West KARBI ANGLONG jikhini border areas ase Nilgiri district or lokot tat kichu disturbance hoi ase কিন্তু এইবিলাক কিছুমান সৰু সৰু ঘটনাৰ পৰা এইটো বাঢ়ি নাযায় তাৰ কাৰণে আমি ইয়াত পদক্ষেপ লৈছোঁ আমাৰ ইয়াৰ সকলো ইণ্ডিভিজুৱেলছ আহিছে NGO আহিছে আমাৰ ভিলেজ হেডমেনখিনি আহিছে তেখেতসকলৰ সহযোগিতাত আমি এখন পিচ কমিটি ফৰ্ম কৰিছোঁ আৰু তাত মেঘালয় ছাইডৰ পৰা 5জন আৰু আমাৰ ছাইডৰ পৰা 5জন থাকিব আৰু তেওঁলোকে সকলো দায়িত্ব লৈছে যে যাতে যদি কিবা ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হয় প্ৰথমতে তেওঁলোকে সেইখিনি চল্ভ কৰিব আৰু তাৰপাছত আমাৰ লগত সহযোগ কৰিব আৰু আমি যি ইয়াত যাতে আৰু ভৱিষ্যতলৈ তেনেধৰণৰ নহয় তাৰ বাবে আমি সদায় সতৰ্ক হৈ থাকিম তাৰ লগত আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসন আছে আমি আছোঁ আমি তেখেতসকলৰ লগত আছোঁ আৰু আমাৰ এই ধৰণৰ শান্তি সদায় বৰ্তি থাকিব বুলি আমি আশা কৰোঁ আজি এখন ইয়াতে পিচ কমিটিৰ মিটিং এখন হ'ল চাবুদা আইবিত আমাৰ মেঘালয় পাৰ্টৰ ৰিভৈ জিলাৰ DC ছাৰ আৰু SP ছাৰো আহিলে আমি ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ DC মেডামো আহিছিলে ইয়াত আপোনাৰ অলপ এটা টেনশ্যন হৈ আছিলে সৰু এটা কাজিয়া লৈ পেলাই খাচী আৰু গোফা ভাষাসকলৰ মাজত এটা ভুল বুজাবুজি হৈছিলে মানে যে ইয়াত দুটা কমিউনিটিৰ মাজত লাগিছে বুলি এই টেনশ্যনটো মিটিগেট কৰিবৰ কাৰণে কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা পিচ কমিটি আজি এটা হ'ল ওচৰৰ 2খন ষ্টেটৰ যিখিনি লোকেল গাঁওবুঢ়া আছে লোকেল গাঁওবুঢ়াসকল আহিছে অল আছাম গোৰ্খা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ সদস্যসকল আহিছে RDYF মেঘালয়ৰ তেখেতসকলৰ সদস্যসকল আহিছে কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ মানুহ আছে খাচী ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰো আছে গোটেইখিনি মিলি আমি এখন পিচ মিটিং কৰিলোঁ আৰু যাতে ইয়াত একদম পিচ এণ্ড ট্ৰেংকুইলিটি মেইনটেইন হৈ থাকে তাৰ কাৰণে এখন 10 মেম্বাৰ পিচ কমিটি বনোৱা হৈছে 5জন মেঘালয় ছাইডৰ তেওঁলোকৰ যি খাচী ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ মানুহ থাকিব আৰু গাঁওবুঢ়াও থাকিব এই 5জনৰ ভিতৰতে আমাৰ ফালৰ পৰা অসমৰ ফালৰ পৰাও 5জন ইয়াৰ এজন কমিটি মেম্বাৰ থাকিব তাত কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ হ'ব আৰু নেপালী ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰো হ'ব কিন্তু আজিয়ে তেওঁলোকে 10জনীয়া কমিটি আজিয়ে বনাব বিচৰা নাই এতিয়া অলপ দেৰি পিছত 2খন ষ্টেটৰ গাঁওবুঢ়াসকলে বহি তেওঁলোকৰ কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ ল'ৰাসকল বহি তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিব আমাৰ 2জন DCয়ে সন্মতি হৈছে তেওঁলোকে 2 দিনৰ ভিতৰতে আমাক লিষ্টখন দিব গতিকে এইটো ঠিক তেনেকুৱা ইমান ডাঙৰ চিটুৱেশ্যন হোৱাকৈ নাই কিন্তু আমাৰ যিটো অলপ টেনশ্যন এটা আছিলে কাৰণ 2খন ষ্টেটত টু এণ্ড ফ্ৰ' ফ্ৰী এক্সেছ হোৱা নাছিলে মানুহৰ অকল পেচেণ্টছ এজ ৱেল এজ আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি গৈছিলে গতিকে মই ভাবোঁ আজিৰ পৰাই ধুনীয়াকৈ হ'ব আৰু আমি 2খন জিলাৰে আমাৰ বিশেষকৈ পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আমি কোঅপাৰেটলি কাম কৰি আছোঁ ল কাৰো হাতত আমি ল'ব দিয়া নহয় আমাৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে আমি তেনেধৰণৰ একশ্যন আমি ক্লিয়াৰ কাট কথা কৈ দিছোঁ পিচ আৰু ট্ৰেংকুইলিটি বা ল কোনোবাই যদি হাতত লয় তেতিয়াহ'লে আমি একশ্যনটো ল'মেই কিন্তু অকল পুলিচেই নহয় পুলিচ বা জিলা প্ৰশাসনে শান্তি শৃংখলা বজাই ৰখাত ভূমিকা নহয় লোকেল পাব্লিক কাৰণ আমি বহুত দূৰৰ পৰা আহোঁ তেওঁলোকে ইয়াত থাকে পুৰ ফাৰ্মাৰ্ছ থাকে দুখীয়া মানুহসকল ইয়াত থাকে তেওঁলোকে মেইনলি ভিক্টিমাইজড হয় At Sabuda village, the district superintendent of police West KARBI ANGLONG and myself from Rivoy district, as well as the deputy commissioners of both the districts, had a joint meeting along with the members of NGOs, the village leaders, and other stakeholders to ensure peace, law and order,
in connection with the recent incidences that have happened around the Sabda, Mlafar and Japlong villages. So we have also decided that a peace committee will be formed with members constituting from Kasi community, Gorkha community as well as the KARBI community, so that all the members or the local leaders will form a team and they will ensure that there is peace and tranquility prevails in the area. And district administration as well as the police department from both the sides will ensure that we are in a close coordination with the peace committees so that the instances which disturb law and order does not get repeated. And also, anyone who tries to disturb the law and order, the legal action will be initiated against them. Thank you. Jangmipo ni phaing ko re siarni lakha khretok si Sojeng Thenta constituency angkang Mandu Berong along Sojeng Thenta village development committee atumpen ceremonial distributions of sanctioning order under PMAYG for years 2021 and 22 aparman mai padupon pini bangso mailong ake hai bronson terang VDC chairman ahin ben mai jipahem pupon se mesen pen kicheng pen kijudan mai pachun ponlo pini bangso mailong alhiaman pen KACEM sangpi kacherong pipi kamsingbe Mondol President Semingling Anparta Ongdung Alhiaman pen Chitongdun. Pini bangso mailong pen Ongdung Self Group Trokner Kebra isi atumaphan. Sewing machine lapen Suri Kep Check Sitame Local EM Sangpi Kacherong pipi hin pen Ron Ponlo Anparta Troxi Kebra Sir Kep PMAYG beneficiaries atumaphan Akimiki Kimpi Jiapan Pangcheng Pon. Bangso mailong sangpi kacherong pipi kaningji ponatengke self-help group doan atumaphan takaching thorobar sai un anke claim pipon bomji lapen chirap chitudun bomji puta ningje pon rongmong we penjona singtiso KARBI ANGLONG news department pen kiron pon self-help group atumaphan jom ponlo lapen thot ako la so thakta ditum la self-help group atumaphan panong do check distribution la bangka check 10,000 check tetapi ni pen kiron pon lapan man kurang kerja aku kon hasil self group pen cenglok atau prek atau la sana long pen skim en pen nang tu aku bukan la kerja kat cinghura long pen nang kan kerja pan la so kuma kaban do pulang masih lal bangsa khang non ki bang boma bang ke self group atumaphan ditu non ta government pen kirap dulu lapen kaprek ason kirap dulu lapen ako jenesonari nirbhor ta scheme apkat ason kata self help kaprek self help tumphan non pibom lo lapen ako non ke bang hi pustamelaan se alang di tumphan long pon tupo lapen mo pen pubom silai misin lahai pustame alang tum ke roji ke ferri ke roji lahai pansitame isi non next apang ke isi ahem alang di tumphan stame ahem tipipo da sila solong charli abar sa stame alang long lapen lan se development kaprek next jong si tum government akimia government bang lo utang te itum la main ke education apkat si itum orkon si lapen tawara apkat si orkon si itum sipai Lakhain ko trok duar baguri constituency ke barlo Daithor police station angkang Daithor party office sa hem made community hall along tong sekot pen jangmi puni phain ko rai siarni chirok tokamai ke paman pon bangso chirok tokamai kang ni pon along BJP ara charia song pen bangsi congress song along bangkri hini atum chipa ogdun thu lapen BJP along pen bangsi puthot mesen pen claim dam rape jia phan pora chithan pon anparta bangso along pen mai phukang ni pon rajan independency mai chari pon lason si tong sekot pen constituency hini lake duar bagri MCC lapenke nilip MCC atum chitong pon anparta bangso mai kang ni ponalong bang pharo phoso se armu chitong pen RD pidun renti bangso tong sekot pen chirok to mai ke paman ponalong alhisar poman pen ka chitong dun lake KDCC mai phu sumrong hang rataning ti KDCC dun mai phu Dr Mongwe Rongpi Surendra Singnar General Secretary Daniel Ingti atum chitong dun anparta pinang an party claim dam rapet ke thekiding atum doan chitong dun pen bangso tong sekot pen chirok tok amai ke paman ponalong kang ni ponalong RD pidun pen mission ingsam jin pet pajut pon kajirong apen rasoning ti KARBI ANGLONG news Arum recently election non nankele jite bo hetlo to da prang ko ate apam ki juji ke juna cheklo asila bangso aprang le kamu
district congress committee awareness program donangi pun kasi itu awareness program pada kono sujan ni aja kalau ni bangkit ke thomben itu ada clear ni KARBI ANGLONG kan Mandal Congress Committee atau kan jointly dan single dan secara kami macam awareness program tentang apa tu kasi pinidan Duar Baguri MSC constituency akan dilihat MSC constituency yang pinidan dari orang secara kami ada awareness program bangke non ke banpolji otonomous council election dan cerok tohal dan sahan cipu cepare no so Kedam tang theria cikloni phai si pen pho antara lang so klamalong ningkan isek ingdeng plike braner kep risto nim sorong aje cepate ponalong nili pahawar jutang jubat patang ponang jipu mathasi cesik cedang pen cepate donlo bangso cepate donalong kadokawe bang pharo isira bang phokep suse risto ijangatum nili pahawar pharman pensi donlo lapen cepate dun ki hayanong isita cepalong donlo lapen nilip kesia samai pu sures tisu ki japon jutang jubat pindeng sumpot nimrokom ansuse kipang tang ponji kacing hon ponang ji pukama tha ponalong nilip ahawara ratumta cerap cetu dunlo lapen mesen pen pachundun long pen patumi ningkarong anisan ki chomai padoponlo bangso mailong kachitong dun ex kesia samai pu bijoy be nilip lems kongchun bang dilip singnar chokihala thana maipu lovely timong APHLC asong japo rajastiso NDF amaipu bilison terang lapen ongdung kithekiding atum chitong dun lapen best participate award sitame karlitang kaboning tipia men pensi dorsing teron aphan ex KSA amaipu bijoy be hin pen pajer pondo news text report KARBI ANGLONG news tang pikram nerkep ang deng chok KARBI youth festival long dak nilip dun tidun mate dak pen kidun an pen bendang lok dak nilip rong asar pen dak social worker pen pinisi uthot ni chiparong anjura prui isi dak tung amai paman pondu basit aslo mai mesen pen sinon ko an chunlong lo pen ke kibangji ni istame aru se niliba farman jitu cultural kipang tang ponji phan nitum kitingwai pondulo lapen ke lasolong nili ningarong alam paklang tung bang lalo de laso 48 angdeng itu KARBI youth festival ke patelong hasolong nilip kisias jonahin pen to best participants award haso award bangke let kawan NTP award halasang so dak nilip and best participants pansi akha endorsing tanum mansi nilin ben pajir ponno basi kaso ke pajir anong events tamme ning khedam doloje ki bangjir ni labang so nilip along aru se cultural hin itu cerai kom na perkeci patti pon itu ke bangji awin kimi tum du pon posi ni thot ning khedam bang do Cinthong constituency alok patimuka ing tiarong hakko pen rong chukim kithir tanga bari marong hemphuni bot rong ker kar kliasai klembom bang bom si piningan ke rong si pen ing deng kerap ho hemphuni bot rong ker kar kliasai paman ponlo bangso rong ker kar kli laki ningkan phopen batai sisi arkli pon bompu hat dagara datum than pachini pon jong si anengkan tin artale langdam lote ningkan pharoi sira ikkoerap hoke doer loputa pachini pon patumi labang sorong ker karkli along adap malom pen rong asar the ramsing ti duwanan palepen se karkli pangcheng pono labang sorong ker karkli bumut bukan setami misen lapen ang hoyang deng an setami misen mi etpusi than pachini pon bang sorong ker karkli along manpeng alhia manpen em prodip rong pisitami chitong dun lapen VDC chairman khorsing sinar chinthong majadar darsing hansi rupen hansi KARBI rong asaramai central committee GS Hawaramai President Tongeswar Rongpi, KARBI Rongasaramai, Ramsing Phangcho, Kopili Hawaramai President, 24 Plus Organization Convener, Litsang Rong Parlapen Lason Thak Thaksi, Habipin Popen Chenglok Pena Anke Thekidingatum Chitong Don Renti. Bangso Hempu, Nibot Rongka Karklialong, Bang Pharup Hosose, Chitong Pon. Lapen Kupia Tesi Rongkerahut, Ankang Hunang Kokma, Sitame Klardak Pen, Thanpachini Pon. Lapen Ki, Ninga Rong Pen. Puthot ajo sitame hadak rongara tumpen lunka namalin sitame padopon. News Desk Report, KARBI ANGLONG News.